Siyalibingelela kuMathebuleni Broadcasting Corporation. Siyazi bakwethu ukuthi isigaba sakithi sifuna ipolitical party eqinileyo ezokwazi ukuthi ivuselela abantu, ihlanganisa abantu, bekwazi ukuthi babe nephimbo linye, ivoice eyi-one, ezokwazi ukuthi banikeze ipolitical muscle. Iningi labantu belibhekela ukuthi iZAPU ingaba yiyo iphathi engahlanganisa abantu, ukuze abantu bekwazi ukuthi belwela amalungelo abo, balwele wonke amalungelo bengezomnotho noma yini nani. Manje-ke namhlanje sinobaba uFuyana, uMagwegwe, ongomunye wabaholi beZAPU abakhankasela ukuba nguMongameli weZAPU, uPresident weZAPU. Siyakwamukela baba Fuyana. Yebo Nkosi yami, unjani baba Nkala? Hayi, siyaphila kakhulu. Baba Fuyana, besingajabula uma lingasinikeza nje imvelaphi yenu kancane ukuthi kanti ubaba uFuyana vele ngubani, ubuyaphi? Yebo Nkosi. Ubaba uFuyana, uMbonisi Fuyana, ubuya ekhaya eMbembeswana. Lapha engizalwa khona. Yebo ba. Ngizalwa nguLahalazi. Angithi mangiyibeke kanje, ngithi mina kahle ngizalwa esikhosini. Yeah, ngi-4th generation from uMagwegwe noMapisa. uMagwegwe noMapisa ngabantu one. Yes, ngobhodi lomna wakhe. Awu yebo. Yeah. Bengingayazi leyo nto. Yes, ngobhodi lomna wakhe. Sothi babe bathathu lamadoda mayesuke eMzansi esiza eZimbabwe. Yeah. Babe lo munye umfowabo othiwa nguMbiko. Umbiko, hayi umbiko kaMadleni. Not umbiko kaMadleni, umbiko wakofuyana. Yeah. So kusukela kuMapisa, uMapisa wasezala uMdilizelwa. Yeah, uMdilizela lapha ngizobala izinduna. Kulungile. uMdilizelwa wazozala uMayenga. And then uMayenga bazala baba bathathu, bezalwa intombi yakwamkhwanazi. Yeah. So uMayenga wayelandelwa ngubaba omkhulu ozala ubaba. Othiwa nguSilalume. Yeah. So uSilalume wazozala amantombazana amabili lo baba. Yes, amantombazana wazala uElizabeth lo Johanna. Uma uthi uJohanna ukhuluma ngoJohanna kababa uJoshua Nkomo. Yebo. Hawu madoda. Yeah. So ubaba ulandela uJohanna. Bazala baba bathathu kuphela, ubaba nguye wayengumfana kuphela. Okay. Then ke ubaba ke wasezosizala thina ke saba wasizala impela ngoba safika 50. Yeah. Yes. So unkosikazi wokuqala kababa wayenguMandweni. Umntana wenduna uBhidi. All right. Wasezothatha ke umama uMandimandi. So ngazalelwa eMbembeswana ngemva kwesivalo ekitchen. Yeah. Ugogo nguMambambo. Okay. Ozala baba, yes. So ngazalelwa eMbembeswana, ngafunda khona eMbembeswana ngo-1972. Kahle u-72 nguye wangena nje ku-IT but ngo-1971. Okay. Yes, ngafunda eMbembeswana grade 1 up to grade 3. Yeah. So nje sake sadileya kancane laphana ngesikhathi sesempi, ngaze ngaqina sengikhulile sengingena esikolweni. Yeah. So ngafunda grade 1 up to grade 3. Sasuka ke saya eBulawayo ngo-1984.
lapha engaqhubeka khona ngo-grade 4 eNkulumane primary eMpophoma lapha. Okay. Bengihlala eNtumbane. Then from eMpophoma primary ngase ngene eMpophoma secondary. Yeah. Lapha engaqeda khona uform 4 wami khona. Okay. Ngaleyo nhlanhla leyo ukuthi ngangifunda ngisebenza. Yeah. So uma ngiqeda ukufunda ngake ngase ngasebenza lapha eBlackburn. Okay. Ngasebenza ePlumtree border, ngasuka ngabuyela futhi ngokuvula icomplex yaseNtumbane. Yeah. Ngasebenza khona kancane ke ngoSeptember ngo1994 ngase ngisiya eJohannesburg. Okay. Lapha emfike khona ngasebenza ke professionally I'm a baker. Oh, okay. Yes, ngasebenza ke endaweni ezehlukeneyo eJohannesburg. Ngase ngijoyina ke iShoprite groups. Yeah. Yeah, lapha engangisebenza khona njenge bakery manager and ngitrainer amabheka. Yeah. And then ke kusukela lapho ke ngase ngisiba ke enhlanganisweni ke iunion. Ngaba ke iunionist ke under isakhawu. Yeah. Lapha engaqeqesha khona kakhulu impela ngezepolitiki. Okay. And then ke ngo1998 lapha engangisebenza khona ke le ANC ngiward committee uANC. Okay. Eberia hayi ngibe member until today ye-ANC. All right. Ngahabula kakhulu ke lapho ke ku-ANC ku-top position nje khona phana kuma ward and ku province. Yeah. Then baba siyakuzwa ke lapho ke ngeANC iZAPU yona ngokwayo uyijoyine nini? Ngo-2013 uma ngiretire eGoli sengibuyela ekhaya. Yeah. Mangifika ekhaya ngafika ke ngadinga ke ibandla lokungena ukuthi yiliphi ibandla kumele ngilingene. iZAPU ngangizwa but ngingayizwisisi ukuthi isimo abane ngoba sasiloko sibambe ngangiloko ngibambe enalana eunit accord. Yeah. Kodwa ngingayizwisisi futhi la ukuthi hayi kona madoda sesikhulile sokumele sibuyele ekhaya. Yeah. So mangifika ekhaya ke kwaba labantu ke ngaba approachayo ngibabuza kahle ngeZAPU ukuthi iZAPU le yiyo injani ngoba abantu babesithi bona iZAPU ngekadabengwa. Abanye bethi hayi asiyo ZAPU lena eyiyona vele ekumele ukuthi siyilandele. So and then ke kwaze kwafika isikhathi ukuthi ayi ngaba lost. Yeah. Ngithe mase ngilost ke ngase kuvuleka iPeople's First. Okay, People First. Yes. Yeah. Ngangena ke kuPeople's First kuthe ngelinye ilanga sisemhlanganene eGwandla phana ngase ngithi mina no madoda asike sikhulumeni iqiniso. iPeople's First le ifunywe ngayiphi indlela? Ifunywe ngabantu abaxotshiweyo. Which means laba abantu bale interest of their things, not the interest of the people. Ngoba ma bengaxotshwanga, which means bebengangeke bayivule iPeople's First. Yeah. And then ngase ngiyichiya ngabona ukuthi no lapha siyadlala la. Ngalokho ngidinga ukuthi ngizwisise kahle ngeZAPU ke ngase ngihlangana lo baba uTindili. Ube ngelinye ilanga sikhathayo sekukhathikhanda. Oh. Yeah. So sase uTindili ke okay. uTindili ke nguye ke owangihabulisayo mpela sikomunye umza wami wangitshela wathi wena mfana kakhalazi uyahlanya uyenzani. Yeah. So yikho ke lapho engangena khona ke kuZAPU kwase kusiya kulungiselelo ukuya kuCongress. Okay. Eka 2016. Yeah. Ngangena ke lapho ke ngaya ke kuCongress. Ngemva kweCongress ke kwaba le ndoda eyahlika esikhundleni sobu NPC. And then ngase ngena ke lapho ngase nsiba ngo-NPC ke. Okay. Lamanje njoba NPC. Ngiyakuzwa baba Magwegwe siyazi ukuthi
usuphakamisile isandla wathi na indoda elingayethemba uma linganginikeza lo msebenzi ngizimisela ukuthi ngingalihola. Kungabe izizathu onazo zokuthi uphakamise isandla uthi wena ungayihola iZAPU, zingabe ziziphi lezo? Ya, izizathu ezizwe ezimqoka impela ukuthi ngabona i-leadership yethu ukuthi kukhona apho kushoda khona. Ya, ngasenza ithi mina ukuthi ngikhale ngisiyale ngaphandle ngcono ngikhale ngisiya phambili. I-leadership yethu eqinisweni nkala hayi ibishoda kakhulu okwenza ukuthi lami ngazitshela ukuthi no, which means this is the time of me ukuthi lami ngibe ngumholi, ngizintroduce ukuthi lami ngifuna ukuba ngumholi ngezizathu ezazithize ezangenza ngaze ngafuna ukuthi ngibe ngumholi. Ngikhumbula mana ngizibeke ukwenzela ukuthi abantu bengathi hayi wakwenze njani. Ngikhumbula ngo-2017 uSibangilizwe wayenza isikhumbuzo sikamdala eSt Joseph. And kumele siye St Joseph sabizwa ku-NPC i-meeting and mina ngangizoba yi-spokesperson. I end up ngidile ukuyafika le. And then into yangilimaza kakhulu ukuthi ubaba uDabengwa akazange aye. And then ngayibuza lento lena, ngabuza khonapho ukuthi sikulowo mhlangano ukuthi why baba ungayi emhlanganweni? Wathi I was invited afterthought. Right, i-afterthought liyana ngiyayi understand, but to be going there as a Zimbabwean and a leader of a party eyafonywa ngubaba. And that was lapho ngabona khona ukuthi ubaba ngaba waya ngaleso sikhathi i-opportunity to wayezoyithola ukuthi akhulume amobilize abantu. We more than 30,000-40,000 people ababelapha. Ukuthi ngaliba noma waye invite noma enga-invitewanga wayezofika akhulume babezomnikeza islot and kwakuzoboosta kakhulu inhlangano. Waba lesinye isigaba futhi umgabe wazokwenza i-birthday yakhe eMatopo. iZAPU njengeZAPU akukhulunywanga lutho ukuthi no mgaba ngeke uzovala izikolo zeMathebeleland. Abantu abethu bengafundi but kwezinye indawo befunda. And then ngakubona lokho ukuthi no, which means kudingakala umuntu ohelehele, umuntu ozokwazi impela ukuthi asikhokhelele ngendlela. Manje ke uyabeka lapha izinsolo nge-leadership. Wena njenge-leader, njengomuntu ofuna ukuhola ibandla leli elinzima kangaka ukuhola, maplani maphi onawo wena ongathi 1 2 3 engizokwenza ngempela ukuthi leli ibandla lindlondlobale? Yikuphi ozokwenza baba? Okokuqala ukuba ebantwini. Uyazi ukuthi kule nto engayibiza ngithi i-position. Uyabona uma sengingu-president, uma ngingasuka ngiye eGwanda ngifike eNtalale laphana abantu ngingangena nje umuzi oyi-1 bimize emibili. Ngifike nje ngiphuze itiye khona ngixoxe lezakhamizi khona kukhana khona kodwa nje ukuthi upresident weZAPU ufike kwami waphuza itiye lami ngakhuluma naye. At the end of the day ilanga lisiyatshona intalale yonke yabe sikwazi ukuthi upresident weZAPU ke la. Iyo into esidingayo nalana ukuthi as a leader ube sebantwini uzwe ukuthi abantu bathini, abantu bafunani. And ukuthi mina ngingathembisa ukuthi abantu ngizobenzela lokho kumbeni ngizoyenza ngithi
yes ngilayo eyami imbono engizoyibeka ebantwini kodwa nje ngiyabe ngiyisithunywa sabantu abantu kumele bangithume ngizwe abantu ukuthi bona bathini bafunani hayi ukuthi mina ngizenzele lokho ngizobatshela abantu ngithi ngifuna ukulakhela ibridge la abantu bona kanti bafuna amanzi uyayithonda bakhona so lapho into elichazayo ukuthi lini into elizoyenza ukuthi lidinge izidingo zabantu abantu basisholo bona ukuthi thina sifuna lokho then libe selincedisa ukuthi bethole lokho abakufunayo. Yebo kunjalo. Hayi kunjalo impela ngoba andathi ukuthi njengamanje ngingaba lawo umbono ukuthi okay khona manje siku rain season amanzi ahambayo imfula yakithi angakanani after kusiyafika uSeptember kwabe kuthiwa iblawa elamanzi iharala elamanzi kodwa amanzi siwabhekile manje ahamba uyayithonda bakwana kungaba ngumbono lami ukuthi ngithi hayi madoda wayisingenzi so. Okay. Hayi kuhle kakhulu. Esikhathini esiningi abantu bajwayele ukwethemba umuntu noma ukuthemba umuntu oseke wenza ulutho. Noma esigabeni esiphansi ezingeni eliphansi kodwa wenza ulutho ngobuqotho obuthile. Yini lineseleyi eseliyenzile like lahola mapha ama organizations? Ngo-2013 uma ngi-retire kwake kwenzakala ngenhlanhla satshonelwa ngabafowethu abangu-5 esigabeni sika Chief uFuyana emaphisa lapha. And then kwenzakala ukuthi ubafo wayengekho eGoli ngaleso sikhathi. Wase ngicela ukuthi hayi ndoda ngicela uye ngimela ku service. Ngafika ke ngakhuluma ke lami njengenduna. Then ke ngemva kwalokho kwazaleka iorganization ekuthiwa iN1 Come Back Home. N1 Come Back Home. Yeah, even though ayizange yaba successfully ngoba lami ngase ngimatasa sengigijima sengisekhaya. Okay. Kodwa sasibambela laphana eQueens and Queens. Sizama impela umqondo wami wayengukuthi kumele sichaye izimali to go back home siyeqala ama project ekhaya. Okay. Sibe ngama investors thina sibe yithi ama investors. Ukwenzela ukuthi noma umuntu sesuka eGoli noma umuntu se-retire uyakwazi ukuthi kule company abafaka khona imali abathola khona inzuzo at the end of the day. And then kwaba le organization yesigaba ye-funeral lapho engangingu-chairman khona. La manje isasekhona. And then ngaba le organization futhi eyesigaba yokwakha isikolo i-secondary school. La manje isasekhona. Bengingu treasure lapho athi yafonywa yimina lomunye indoda. Samobilize abantwana basekhaya. Ngikhuluma namhlanje isikolo i-secondary isilama classes form 1 up to form 4. Okay. Sasidonate sisenza kanjalo ke. And then okay, ayiqhubeka baba. And then mangisekhaya. Ngile group engayivulayo eculayo manje ukuthi ayikukhanya kwezwe. Okay. Mhlambe uyayazi. Ukhanya kwezwe. Yes, that group. Yeah, that group was formed emzini wami impela. Ifonywa yimina. Okay. And then ngaphinda ngaba ngu-chairman we-clinic yaseMbembeswana.
All right. Ungaya namhlanje uzoyibona ukuthi hayi iclinic impela. Yeah. Ikhuphukile yebo. Kubukeka seliyenzile imisebenzi eminingi kakhulu yobuholi. Kodwa ke ngiyayithanda kakhulu. Okugcina. Yebo. Yabona anti mawungumkholi njalo abantu bengakuthembi kahle ukuthi wena uyakhampena mbeni ufuna ukukhampena. Yeah. Wazokwakhiwa ipolice station. Yangahambi. Ngazofonelwa ngumlisa wathi hayi mfana kaFuyana ukuphi sesikufakile ukuthi ube yi-committee member ye-police station. Ngikhuluma namhlanje ibhesi ikhona eMbembeswane. Okay. Yeah. So kusho ukuthi ubamba kwenzeke ba. Yes. Hayi kuhle uyabona bengisathi i-idea yakho le engiyithanda kakhulu ngingazi ukuthi uzokwazi ukuthi maybe ngelinye ilanga uyibuyelele N1 come back home ngoba abantu lokho bekhona kakhulu emazweni maybe ku-South Africa nakwamanye amazwe nje ubo UK and the like. Ngingazi ukuthi ma ungaba umkhokheli weZAPU i-idea ongakwazi ukuthi ukuyibuyelele ukuthaza abantu ukuthi maybe ba-invest ekhaya. Lena yisiqubulo sampela la sezinkulumeni zami engikhuluma ngazo ukuthi mangikhampeni ukuthi we are the investors of Zimbabwe. Asidingi omunye umuntu obuya ngaphandle. Sidinga umuntu obuya ngaphandle simkhacha ukuthi azosebenzela. Kodwa thina singama-investors elizwe lethu. Yeah. Ngoba ama-investors ngama-looters and thieves, ngamasela. Bazothatha ama-resources ethu bebhadala abantu bethu ngemali encane. Yeah. Mangunikeze umzekelo. Leyo vele yiyo ngiyahlala phezukwayo until iZimbabwe iZAPU ibuse noma mina ngingangenanga kodwa leyo yiyo into enzosebenza la madoda azobe ewinile ukuthi we are the investors of our country. Hayi. Kona manje asilamgwaqo. But izakhamizi lenkomo, izakhamizi lembuzi, izakhamizi lemali nyana enayo abanye abayifake ngaphansi kwemqamelo. Yeah. Uma singayiqoqa yonke leyo mali siyenze umgwaqo, sifake i-toll gate, which means you are already investors, but siyafuna omunye umuntu ngaphandle ozobuya le mali esingakwazi ukuthi uyenze njani ngaphandle. Maybe bahlangene bafaka imali bayiqoqa babuya bazokwenza imigwaqo and then from there bathatha i-profit bahamba nayo. Yeah. Kanti i-profit okumele ukuthi thina sibenefite kiyo sibe ngama-investors thina, business partners. Okay, I like that idea. Ngiyathemba ukuthi uzohlala bezikwayo uyisebenze kakhulu noma uwinile noma uluzile. Yes. Baba Fuyana, ibandla leZAPU uma ulibheka ulibukisisa njengamanje ubone ngani ukuthiwa linamathuba bani ukuthi lenze kahle ikakhulu uma sokubuya ukhetho. Okwamanje eqinisweni mfowethu ngo-2023 iZAPU yangena embusweni. Lokho ngikutsho ngesipindi esikhulu kakhulu. Mina ngiyibishop. Okay. Umfundisi impela wekhola. Okay. Okutsho khona ukuthi indlela esizosebenza ngayo. Yeah. Sipreacher leli ivangeli lokuthi iZAPU is a mother party. Lokuthi sibe phakathi ebantwini sihambela abantu sisizwa izidingo zabantu. Yeah. Kuzolenza leli bandla libuyele esimeni esayizolo. Zimbabwe as a whole. Yeah. Yes. Abantu bayayithanda iZAPU. Yeah. Inkinga ebesinayo nje kuphela iyona lana indaba yokuthi i-leadership
Yes, i-leadership plus lama resources actually plus lama resources asilawo ama resources kodwa ke njoba sesiya ku Congress sizoba le ndlela ukuthi ama resources njoba ngikhuluma ngakho nalokuthi we are in the investors. Singaba babili sibe bathathu sifake imali laphana and then umntwana siqhatshe umntwana oyi1 athengise amapapa estaradeni, which means you have already created a job. I-10% lena sabe siyithola laphana izokhulisa ibala. Lo mntwana lwana layo uzobe elokudla endlini. Uyasho ukuthi iZAPU iyangena embusweni. Ubona engathi into eyiyo eyenza abantu beyithanda iZAPU kodwa bengasondelele njengamanje yini ngaphandle kwe leadership okade ukhuluma ngayo? Kulezinto ezimbili. Njoba mina bengu-ground ngo-2018 bengu-contesta ukuba ngukhansela. Abantu basaselayo ifiye yokuthi eyeguground. Abantu basasenayo ifiye kaManu Qonde. Abantu bafuna insurance yokuthi uma sesisiza ngemva kwenu lizosiprotecta yini uma sesihlaselwa yizanu. Yiyo i-insurance abantu abayifunayo. And leyo insurance leyo manje ayigaranti ngoba mina yimi ngizobe ngiphethe ngikwazi ukuthi ama procedures walandela ngendlela right. Hayi umbuzo wade ngifuna ukubuza wona suvele wawuphendula. Kodwa ke njengoba nje usukhulume kakhulu ngale indaba yefiye yeground. Abantu bahlukumezeka kakhulu baba. Ifiye yona leyo vele ikhona njalo isazoba khona. Kodwa ke umbuzo wami ula ukuthi wena uma ungaba umholi weZAPU lolu daba lweground uzofisa ukuthi lulungisiswe njani? Uyabona udaba lweground ukuze lulunge. Ngiyazi ukuthi uyathola ukuthi abantu into abayifunayo lilungelo. Sikhuluma manje uyathola ukuthi silabantu abangalalo ilungelo even today. Kunzima ukuthi bathole even ama-birth certificate, kunzima ukuthi bathole imisebenzi, kunzima ukuthi bathole noma yini into abayifunayo. Nokuthi abantu bebe free entweni yonke abayikhulumayo, nokuthi noma bekhuluma ngayo ground lena ukwenza ukuthi baphole phakathi ukuthi into uyikhulume idlule. So ngenye indlela mhlawumbe ukuthi uma mina sengabe ngilapho into kumele ngiyenze ukuthi abantu bebe free and bakhiphe uvo lwabo, bathole ilungelo labo. Ngoba otherwise lokho kwenziwa yizanu, it will never help. Uma kukuthi abantu bafuna i-compensation, kumele kube le ndlela ukuthi abantu bona labo ababa kuleso simo leso bancediswe. Ngabona ngaleyo ndlela uma abantu bengancediswa kuzohamba kuphole lo. Hayi. Alright, ngiyabonga. Baba kunodaba olungathi luyahlupha noma olusazohlupha. Siyazi ukuthi ngesikhathi kuyiwa empini abantu bebelula umhlabathi, bebelwela iland kakhulu. Siyazi ukuthi ngabo 2000 kwaba nokuthiwa redistribution of land. Noma nje abantu abaningi ke bakhala ukuthi alwenze kangakahle lolo hlelo. Kodwa ke kunale ndaba yokuthi ikakhulu uma sibheka ngasemhlubulweni
wasemathebeleleni ukuthi kunabantu asebesuka kwezinye izigaba babuye bezothatha umhlaba wabantwana basemathebeleleni. iZAPU yakho izolulungisa kanjani lolo daba? Lolo daba lolo yikho lapho kungena khona i-devolution of power. And i-understanding ye-devolution of power, abantu abayi-understanding ngendlela mhlawumbe okuyiyona. Andathola ukuthi omunye yizani, omunye yi-MDC, omunye yiZAPU, omunye ngumthwakazi. But mase sikhuluma ngomhlabathi, mase sikhuluma nge-devolution, kumele sibambane njengabantu besigaba, njengabantu bendawo, regardless of ukuthi wena ukuliphi ibandla. Uma singabambana kanjalo, then akekho ongabuya esuka enkayi esiza ekhezi afika ayenza umathanda. So yikho lapho kumele kukhona kungene kwe i-devolution. Yona vele yinto embi erongo ukuthi umuntu ayesuka eCholocho esiya eMtare afika azenzela umathanda eMtare. Abantu baseMtare bona bekhona. Uyayithola indaba khona. And i-system eyenziwa eyasetshenziswa yizano, i-system yobusela, i-system ye-corruption. Abantu uma besiyalela ilizwe balwela umhlabathi. But bheka namhlanje na sikhuluma ngezikhulu zonke zezane zilamaplazi more than 7, 8, 9, 10. And then abantu abalalutho at the ground. Even abafowethu abayibona mpela abachaya isibhame esigangeni abalalutho, they are suffering. So lokhana thina njengeZAPU into kumele sizoyi-implementa siyifake full force and sifundise abantu ukuthi no, uma sikhuluma nge-devolution sikhuluma ngokuprotecta umcebo kumbeni ama-resources asendaweni yenu. No one must come from anyway ezothatha i-resource yakuleyo ndawo leyo. Okay. Phezu kwalona lolu daba kunalolu daba lokuthi umuntu ngumuntu ngalokho ayikhona, esingakubiza sithi i-culture yakhe. I-culture esikhathini esiningi abantwana bayithola uma befunda nasezikoleni. Ziyakhumbula thina ngesikhathi sikhula ayibe sishana inkondlo yabona zenkosi umzilikazi, into ezinjalo. Kodwa ke manje masibheka manje abantwana bakithi bayafeyila ezikoleni. Kungesizathu sokuthi amatishala abuya kwezinye izigaba. So bengibuza ukuthi iZAPU yona izokwenzani ngalokho? Leyo nto lena izisa ubuhlungu kakhulu. Sike sathi ngomunye umnyaka kwenziwa i-SA eMbembeswana. Ngatshela abadala ngathi badala there is something kulento erongo la. Asibheke nini ekhezi i-administration yonke ye-Home Affairs ababuyi esigabeni, ngitsho kona kwa DA akabuyi esigabeni. And then si-expecta ukuthi i-development izoba njani uma kunabantu ababuya foreigners from other party bengabuyi kuleso sigaba, bazoba le interest njani yokudevelopa. So njengeZAPU ngiyabuyela futhi khona phambi, njengeZAPU yikho lapho kumele khona siqine khona ku-devolution ukuthi no, angeke sibe lo mathanyela eGwanda e-border post obuya eMtare. Except uma sesidinga imathebheleland, iMidlands, North, sangamtholi umathanyela ukuthi ethanyela eGwanda eborder, then sengayabuya ke from other part of Zimbabwe. Okay, hayi kwezwakala kakhulu ba.
abantu bengacabanga ukuthi uma ubeka ngendlela obeka ngakhona kodwa kusazakala ukuthi i-reality on the ground. Bacabanga ukuthi mhlawumbe iZAPU libandla elibandlululayo ngokwemhlobo. Wena uthini ngalokho? Yes, bona abantu bengakusho kanjalo. Kodwa ke iZAPU is a national party. iZAPU ikhona all over Zimbabwe. And abantu bakhona abantu abazalwa kiyo, abakhulela kiyo, bengasibo basemaThebheleland, bengasibo baseMidlands. So angeke uma silwela ilungelo lethu njengemaThebheleland, akumelanga ukuthi abantu bebese bekuthatha ngokuthi seli tribal. Ngoba i-tribal yakhona ikanje so. Uma kukhala iTshona, i-tribal. Uma kukhala iNdebele, hayi ku right. Uyabona indaba yakhona. Andabona angikufanisele le South Africa. I-South Africa ingama countries amaningi. Yeah. KulamaXhosa, kulamaZulu, kulamavenda, kulamachangane, bonke laba bantu labo balandela i-culture yabo. Yeah. Mangufake i-example ngamaZulu. Balandela i-culture yabo, angeke uye kwaZulu uyekwenza into oyifunayo kwaZulu. Yeah. Balandela i-culture yabo, so they protect i-culture yabo. So lathi emaThebheleland kumele siyiprotecte i-culture yethu. Yeah. Hayi, kwezwakala baba Fuyana, ngicabanga ukuthi asigoqe lapha le ndaba. Kodwa ke ngicela ukuthi unikeze abantu okungabe ngingakubuzanga khona kusenhlizweni yakho ofisa ukuthi abantu bekwazi bese siyayigoqa ke la. Okay. Into eyokuqala engingayitshela abantu bakithi ukuthi asibambaneni. Let's work together. Uma sokufika especially entweni engathi mina ngeze culture. Kumele sibe yimbumba. Uma sifika entweni engathi mina i-devolution. Kumele sibe yimbumba ukuze ukuthi si protect ubuze bethu. And enye into ebaleke kakhulu, asisafune ama investor from other places. Abantu bakithi bafundile, baqeqetshile. Into sokumele ukuthi siyenze ukuthi sibambane, sifake lokho esinakho etafuleni, sikhulise umnotho wethu. Ngalokho esinakho. Yeah. And enye into ebaleke kakhulu ukuthi kumele sibambe amanzi. Amanzi yiyo impilo. Sibambe amanzi almost kuyo yonke imfula. Uyabona uma singakhuluma ngomguza. Umguza usoka koBulawayo uze ibambe eCholotsho phansi khonala. Singamvala kangakanani umguza, amadama ngaba kumguza mangaki. Abantu bayenze i-commercial farming ezingadini emakhaya, emasimini. Yeah. And another thing engifuna ukuthi abantu bakithi bayi-understand ukuthi khona manje siyakhala sithi sifuna amaplazi. Amafusi esinawo mangakanani. Yeah. Amafusi esinawo emakhaya ethu okungasalinywa khona angakanani. Okudingakala ukuthi sivale imfula, sidonsa amanzi, silime emasimini esatshela ngobokhokho labobaba, more than 4, 5, 6 hectares. Ayi productive namhlanje sengamafusi. Ukuthi inkomo zethu angeke zife. Sithola lokho esikulimileyo amahlanga lawathi senza i-stock feed, inkomo zethu ziphile futhi. Baba. The last one. All right. The last one.
uyabona ukuthi abantu bakithi kumele ba-understand ukuthi now we are still under colonization through the education. Abantu abangayinanzelela. Yonke into eyenziwa ngumuntu omnyama enhle bayayicicha. Khona manje kulezifo zonke lezi, kulabo corona, kulabo AIDS, kulabo bantu bathi silabo odokotela besintu bakithi. Abaliphiwanga lelo thuba. Asilaso isibhedlela okuthiwa lisana isibhedlela sezinyanga. Abantu lapha bangathola khona usizo. But we are now called witch doctors. Uyathola kuthiwa ngabathakathi bama doctor. But every African, he goes there. Usizo siyalithola ngoba kunabantu abaspecialize ngemikhuhlane ukuthi bengaphila. Okay. I know siyabonga kakhulu Baba Fuyana. Silifisela inhlanhla kakhulu emkhankasweni wenu lona ukuthi libe ngumongameli weZAPU. Siyathemba ukuthi sizobuya sixoxisane nani futhi lana kuma-Television Broadcasting Corporation. Noma lizobe liwinile noma lizobe liluzile, kodwa ke sizothanda ukuthi sibe sixoxe nani futhi ngemva kokhetho. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga Nkosi yami. Ngiyabonga Nkosi yami. Bye bye. Thank you.